isayong matso banu ya dinga bom la an sa pen le ataha pen nuclear weapon ya nuclear bomb chung sang tu an se masan ejinan hung nong tha hi le like share subscribe ni na bot put nin kain team la hi ai le video chu an pan taw tin amasan nuclear ekihet le nagel ai lo le nuclear bomb hi hui lai gama an kila ham ti hi nagel mai ti katahsan hi ki wang cho Hiroshima le Nagasaki nuclear bomb an kila cho ka gel do in hi ji hin tun ni kwa ese no mu cho nuclear chung sang tu hi point tum Phabep me an sei ti i chung dia tha na i chen ke bol tampi an sei tin a point khatna dingin i ti kuma hung ki sima chele koi gamin ahin siman ki an sei tin an ye chen na ding chen wan no ya dinga koi gama ki tha ma sa pe na koi gamin ipja achunga su hil nia ala ham ti an sei tin atum chen na dingin nuclear weapon la adinga an sotoi nga hoi an sei tin i changia na sa chile nuclear khathin gam iti asusi zawa alole diameter izat niya koi gam hin ho penam ti hi an sei khom ke point khatna dingin iti kuma hong kisima chile koi gam in ain sima ipca ain sima ti hi an sei ri hachi nuclear bomb hi vanai ga lemi khanglaya Second World War 1945 kumchun manta project ya animin diuvin hi anaki simin hele an sinong butsu koi gami an simham chu itile tu a super power joy wanu lesi na dinga yes in an simin izo esa manta project ya animin wo chu hi ahin asim chaizu July 16 1945 ni chun alama gordu mun New York Mexico USA ana tsu ni hele ana lol hing sia win a hi hichia bom min chu Trinity ana sa win a hi hichia bom min simdo mi ho chu nga ki mention san i jing jong le ya phachum pi be se lo ding he chun in sei da ing ka ting hichia nuclear in simlo now chu hele chain rang ting le in sei yu in ananga utin nuclear ni masa gam hop hi an sei utin iti kuma anani uham chule ep doilit ma ani uham ti chu an sei utin US in 1945 chun force nuclear bomb ani kasim do oven abanin Soviet Union tua ekihet Russia kun 1949 kumcha ani kasim do ekihet abanin United Kingdom England 1952 kumchun ani kasim do ekihet ahile aban France in 1960 kumin ani kasim do ekihet jibang ma chun China jong 1964 kumin ani kasim do ekihet hi ama holo hi hichpat la ya dinga chu kam khang tu loi an hi diu chu mu do thin awmin hi hichlai pha na wang chun 1945 wel awang chun India gam wang chu movement abol lai tau achu lai tau hiding dan an hi ana sat lai ta chu ida hi nuclear hung ke sim gam ahin chule akasina kum ho chu in sei tawin ahil ani na dingin koi gama ke thamasa chale ipja ke tham ti hi ani hin se ke tin he jong diu ahin ai chu masanga jong midang hosin a jong izza mai ti chale internet source a jong in mojing ti hin hijongle het sao hijongle inangai diuvin ikitemuvin hi
masan koi gama kila aham hichu geleu chun het mai ti ohin akila na gam pi pen chu hile Japan gama Hiroshima ahin chule Nagasaki ko pi te ni a 1945 kum chun ani kila masa pen ni hi ai le etivom tha kim ni ta chu ko pi itibip sunga koi palo ni no chapang sunga ichi ko pi te ni a chu bom tha ta kila hi dem ti hi koi sang khat chu hi ahin ichi tu hi van no ya galpi Second World War hangai 1939 to 1945 hangsunga kam ta ta ho kidona the rise in chule the exist power teni kidona a chu hin ahin elai so hi ka sei saubele elai so hi koyo hi wa chule exist ho hi koi gam hi wan ti chu ka sei le hen elai power ho hi US ahin UK ahin France ahin Soviet Union ahin chile Russia ahin exist power lang ho hi hele Germany ahin Italy ahin chile Japan ho hi pangwa hichi gal Second World War khas anikidu hi win ahin exist power ho hi evele gam thumbo hi wangwa hi noi si thei nas ka noi si thi chu hi be se lo ahin hin ibizia kila ham ti chu ga se le hen hichigal pi hi alang tu a hi ahong ki do jinglai wa hin kumle tha tampi chu ahong chal to pi ta a hi le ka hi phatlam sanga si na ale mano chi ti tan alanga mi asang asen chin ahong ti tan hechu akoi ma ke sinrading pen thei talo alang khana Japan tela na sa che jing agamu ki lin che jing o hong ki do un hi le ahin min sa khat nang chu phat khat ting le hong thasam thi ti bang chun Germany a Unified Command iti diu ham Adolf Hitler jong ama le ama gala chun panglel thimitan tin ahong ki ta a hi le Italy jong chu itibang ma chun alam kai pu Benito Mussolini lam kain a chun angki pirak tawin a hi le a chain in Japan te si hin hong pang oi tan a hi la amo jong hi masang manga chun tang pha hla dai win a in la ga hi bol zom jing ting ti hi lungel ani jing la lai win a in la echigal hi kumni kumthum a chi ta ji chun asang sen sim alanga smi mi athi ta ji hin rise power o hin gal hi su tip te ding ti plan a hin gung tawin amasan hechi Japan te hi nga chun lekha ana thotun gal hi anga adi asu tip diwin ti ana thotun a hi le a lekha thotun na sa pi da hilin an ki win ani na dingin ache lekha thot zo chun gal abol zum kitwin a hi le a China dingin US in last warning lekha khat an thot ki in a hi le reject anabol ki tawin a hi le hezi chun hechi nuclear bomb cho 1945 6 August jingka lang nidan punggit le minute som lenga vela chun Boeing B29 nin ahin po in acha abom min chu hele little boy akitin uranium based hydrogen boma kisim ahin hechu van lenga ko na chun fit sang khat jaku vela sang chule 580 meter a sang chun ain le lata hi le second som thum Phabep ang chulhan ai le Hiroshima khopi sung chu achuta ni le vutwai khopi asu hil jing ma khopi sung bom hla zo ni thum zo chen Nagasaki khopi chu ain bol chai ki tawin
Azinglam nijan som lakhat le ni vela chun Boeing B29 mama chun Fatman kiti plutonium base atom akisim chule kg sang li le jugu som si gi chu fit sang khat jugu akon chun en li lak ki una hi le ichina Nagasaki hope sung chu Hiroshima Phabep bang chun budwai asu hel jing tan hi ain hi chizo chun na achang salin Japan ke cho agami piding gyal kho anazala chan anaki pethana ana un ahi le eching galpi ni chu anaki ngana ana in ahi aji chu hechi galpi chu asu thim lo le alang elai power te jong mi athiza ni ahi le 620 million tika hi thiu ahin hechu in terms of rang a seidin 160 lakh le 200 lakh tika hi mihim thiu ahin hechu crore khat le 60 lakh le crore ni ka avel hi thisu ahin chule elite power te military jet asipai ho thia chu ile 50 to 60 lakh ka hi ahin chule milham thi chu 30 to 40 lakh ka hi athizu un chule wang ti chu akisukha ti chu ahin amo chu ile crore ni le 50 ka la avel hi alai power te kisukha zo in hi tu in exist power ho Japan Italy Germany ama ho athizat se hi le 80 lakh to 1 crore ki ka hi thiu hin asipai athizat ni hele 50 to 60 lakh hi ki ka hi milham thiza no hin 30 to 40 lakh hi win chule akisukha chu 10 to 15 million hi hi win aile Hiroshima athiza chu hero bomb se ami athiza chu le 70 to 80,000 ka hi win chubang ma chun Nagasaki athi thi chu 40 to 80,000 hi ana TV ahin he chun Japan tiang jaga oi mo thi ni khat chu later warning later anathon ojan anke surrender ring taleo Hiroshima kopi sung chu vai su loading Nagasaki kopi yang ju su loading hi ji chun alo chal ji uti di ham chu hitan tin US in bom an la le mi hi za cha ti le ang lung tha da le na chung ke surrender hi ji in hi chun lo chal be se jong hi gamrin na ma di nga hi palo hi ti wanu ya ti kha che hi bom na sapen nuclear ho hi EBP hi na sapen a chule gam e ti be bom khat hin asu che jing the ham ka ve lan chu her kham comment explanation involved te a khana ding in tisar bomba 50 megaton hin ama na sadda hi sang zalive times a Nagasaki kopi a khalut sanga na sa hi ti hi hewitin ahin ama a diameter hi 70 to 80 kilometers kol ka sung akawar zowin chale radius hi 35 to 40 chan sung hi akawar zo in hi ichibom hi tika nan Manipur ha kil ha ading hitale a neighboring state ti chu akom vela gam state dang hozang asu si thajing the hi ti hi ana sadan tu hin number 2 an adingin brevo kiti amazon nuclear zat kha cho hin ama hi agi dan 15 megaton hin ama na sadan hi Hiroshima asanga sang khat we ya na sazo ahin chile radius hi 3 to 4 time a Hiroshima sanga chu na sakit na la hi ti chu ga seyu te iga seyu ahin aban athum chan na in IVY mai ama hi 10.4 megaton a gi ahin ama hi hydrogen bomb a kites na a success mas pen chu ahin hi chothum chu achomnam te pe na iga seyu hitan tu hin a khanghung khel lung zu ya him that war jong hung nai zap tan that war hung lung jing te lang le
và nuôi bom như là hung kỳ đầu đinh hi zin hi hin koi hi bom hau pian hi à koi gam hin sa pian ham ti chu nuclear lang hin tem khat hijongle ka sei khom ti a khat na dingin Russia hin nuclear anei za che hele sanga le zanga to sangup ka he anei zo win ama hol he super power e lo wang wachun nuclear lang itile amo he pok wan hi win abani US hin US in sanga apana sangli le zali sanga le zali ka hi anei zo win ahi abani China hin zali le som to zanga hi zali le som to zanga ka hi anei zo win ahi India wang hi ichen naw ga me janga sei le win nuclear power ti hitin ama nei zo ile zakha le som nga to zani ki ka abo hi anei zo na lai na hi dunia dinga video seikhel yong mai the hin ki ma adinga first time hi ja ka seikhel ka sei ang ki pi ma chen mai the hin hijongle we cha zawin ki pa thu kan sein na pon chawin anadam sel tawin